Salibonani umthwakazi wonke, salibonani Afrika yonke, salibonani futhi umhlaba wonke. Ngibingelelwa uMandla Sibanda, umfoka Jamela. Ujamela emzini amanye amadoda amaqede kungabe indaba zalo uthi bhubezela ibhonge ehlathini qhaqhazele zonke inyamazana. Unangu namhla ungasuye bhubezela sola amapalapala labike enkosini bathi yekeni ingonyama. Angeke ngiziqede phela amadoda izibongo zamakhosi vele zazi izinde. Ekhaya ngibuya le eliwagwela kosogwala emaxophozini komhlolohlolo indaba umbuzi yazala umuntu ohlanyelwe ehlile imjovo ngizobethi namhlanje uprofessor salibuyeleli itiye. Umfoka Jamela insizwe yazala ngomnyaka ka1992 12 May ephela ndaba clinic khona lapha koBulawayo. Ngizalwa intombi yakoNdlovu ebuya le eGwanda. Kusho ukuthi uqala kwami ukufunda isikolo ngangena isikolo mina ngo97 ngangena ngimncane. Futhi kwakuphekezela obhuti abadala esikolo kuthiwa ngahle ngafika ngakhala ngasale ngalo ukubuyela ekhaya ngahle ngasala esikolo. Angazi ukuthi ngangijaheni bathi nje umuntu wayekhule ngathi impilo ijahile. Angazi ukuthi ngangijaheni kangaka ngizengena esikolo ngileminyaka emincane kangaka. Futhi ngafunda u97 no98 ngangise crash. Kwakumele ngene isikolo ngo98 ngahluleka ukubamba indlebe. Kwakulento lena ukuthiwa kumele ubambe indlebe manje ngokufitshane wangehlula kusho ukuthi ngaze ngangena grade 1 ngo99 khona le kithe ekhaya eliwagwela isikolo kuthiwa iDufuya Primary School. Ngafunda ke khona lapho grade 1 2 3 angisamqedelanga mina lapha ekhaya. Ngase ngibuya ngapha koBulawayo phela thina sasifunda sihlala ekhaya lo mama ubaba esedolobheni ngapha esebenza. Kwakuthi ungaba maphela amasonto amabili noma ungaphela iviki noma inyanga ayehle lapho babe kuye emakhaya ephethe lonke namnede ongalicabangela. So ngase ngibuya ke town sengizohlala lo baba ngapha koBulawayo eMagwegwe. Sahlala eMagwegwe lapha eOld Magwegwe. Ngase ngifunda eNtshamathi Primary School lapho ngaqedelela khona ugrade 3 ngaze ngafika ugrade 7 form 1 up to form 4 ngifunda lapha eLobhengula Secondary. EseyiLobhengula Secondary ngaleso sikhathi kade siyiLobhengula High ngaze ngihlala eCountry Park. Kodwa ngaleso sikhathi into zomculo ngangikabikizwa. Ngaleso sikhathi ngiform 1 khumbula ngathi ngiform 2 ngangena ichurch okuthiwa iFollowers of Christ Gospel Ministries. Ngathi sengene kule isonto because ngaqala khona ukuhlabela kuma church choir. Sahlabela kuma church choir ngahlabela kuma church choir ngathi sengimform 4 kwabe kubuye enye indoda eyayivela eFelabos okuthiwa ngu-Agrithi Mthetho umfoka Nyambozi. Wafika la wangisangena sonke isonto la. Hayi ngathi maninginyana nje amakhwaya esontweni ngaleso sikhathi ayimathathu. Okusiba linye le main church choir sokusibala la amakhwaya amancane thina sasilabo abahlabela kula amakhwaya amancane. Agrithi Mthetho wafika wahlabela kule ikhwaya enkulu. Uthe ngokulokho uhamba kwesikhathi wabesithi hayi madoda wonke la makhwaya masiwakhaya siwabhekile esihlabela kiwo alidwa ngabantu abangomama. Unganjani sike sihlabela into yamadoda? Sathi into enjani le Mthetho? Into le ukuthi ngamadoda esingayihlabela umama bengekho. Wathi hayi lento kuthiwa imbube madoda. Ngaleso sikhathi mina angikalaleli iBlack Mambazo. Yasidodele yasiqala usifundisa sithi mina sihlabele njengeBlack Mambazo kwaye ukuthi asiyazi ukuthi iBlack Mambazo asikazi silalele. Ngaleso sikhathi yaqala indoda le ukuthi no madoda ngilama cassette lapha eBlack Mambazo wayindaba singawa njani singawalaleli sawalalela kusho ukuthi yena isike yahlabela ingoma lezo ngaphambilini. Yaqalisa ukusifundisa ingoma zeBlack Mambazo sizimithethe sizilandela kodwa ngeshwa azange ngibe hlala isikhathi eside kithi le ndoda. Yasuka ke njengendoda yayizeli yayilabantwana yasuka sisiya elizweni leBotswana ukuthi iyofuna umsebenzi. Kulapho kwaqala khona inkathazo ukuthi manje madoda njengoba le ndoda sihambile sizathini. Hayi saqala ukuthi sincenge ingoma saqala ukuthi sincenge ukuthi njengoba sasingamadoda sasingafika u10 ungamadoda esonto esingena isonto linye. So kwasokusenzakala ukuthi omunye wayeselida ingoma kwanzi wakhona ukuzilida omunye la leader lezi ngoma khona ukuzilida. Kodwa vele iqembu ngaleso sikhathi Umthetho wathi hamba la seliphiwe igama kwathiwa ngamaqhawe enkosi.
Salida ingoma silokhu sitshintshana kwahamba isikhathi indoda zonke lezi ezinye zazilida zasuka kusho ukuthi ngaze ngasala sengingedwa sokumele ngibhekane lazo lezo ngoma saqala lokhu sizilida ngilida ngi-imitate zona lezi eze-Black Mambazo. Kwathi umnyaka ka-2013 amadoda athi kanti madoda why singarekhodingi kwaba kumele sirekhode kwaba le challenge ukuthi kwakungela ngoma ezethu sasingazirekhodi ngoba yonke ingoma esasihlabela enye ye-Black Mambazo. Kwase ukuthi lapho ngaqala khona ukucompose ingoma ezaba ngu-9 sarekhodi i-album e-studio okuthiwa i-House of Rising Sounds eGwabalanda zirekhodwa indoda esiyatshonayo the late Joe Maseko. Sarekhodi i-album eli-9 tracks eyithi yona uNembeza. Azange ithengiswe le album ngoba vele yayingarekhodekanga kahle ukuthi abantu basazama ukuthi bayidinge indlela bayithole ukuthi yangaphi. Kwathi ngo-2016 sahlangana nenye indoda yamabhasi la kuthiwa nguPhelandaba Bus Services uMfokangwenya sifake istudio sarekhodi i-album eyithi Simemezelo. Uyayile ngoma lapho ezazithi othenjiwe kusho ukuthi yayiba i-album yesi-2 yayile ngoma eziyi-10 ukuthi zonke lezo ngoma vele zibhalwe yimi ezakuqala eziwu-9 lalezi eziwu-10. Hayi sayikhipha i-album leyi yathengisayo yaba ngcono yadlala kuma-radio stations uKhulumani FM ngaleso sikhathi uKhulumani FM ingakabi khona yadlalwa ngalapho Skies Metro, Radio Zimbabwe, National FM. Sayenza ama-interview lapho ku-ZTV. Azayincenga la madoda sibelokhu esincenga sabuya sarekhodi isingli futhi esasirekhode lapho sesikhuluma ngamabhasi akhe eMphelandaba Bus Services. Yaba ingoma yokugcina ukuyirekhoda ukuthi lelo qembu yaphuma isingli sirekhodwa futhi nguJoe Maseko. These sirekhodile leyo album saqhubeka la madoda sokumele sirekhode i-album S3 kushuthi kwaqala ungazwanana kulelo qembu sizinsizwa nje ngoba mina ngithi ngangasiwo wayefomele lelo qembu lalifonywa ngu-Agrithi Mthetho. Kushuthi kwasokuthi laba babephumile kudala sebefuna ukubuya sithi into le sebeyitsho ukuthi ngeyabo sebeyithatha ngoba sebebona ukuthi sihambe yaze yafika lapho ababengacabangeli ukuthi ngafika khona. Safika kwenza ukuthi lathi sagcina siyeka kulelo qembu sathi hayi madoda makunjalo sicela ukuthi siyeke isale liqhubeka phambili ngomsebenzi since njengoba liyasho ukuthi iqembu ngeleli njengoba mina vele ngu-chorista kangasolida kulelo qembu angu-chorista nje kuphela ngoba kwakungasela muntu wayenga-chorista sikho kwagcina kusenza ngathiwa mina iqembu bengilida kanti no I was just a chorista ngiphinde futhi bengumuntu obhala ingoma. Kusho ukuthi saliyeka-ke iqembu lelo lamanye amadoda ebekeni kwami kwahle kwayeka amanye amadoda ngoba la ayehlukumeziwe sasesihlabela amanye amadoda singasangeni lawo isonto ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi abanye azange bekuthanda ukuthi sesicula njani labantu abangasingangeni labo isonto kanti-ke thina sasiwukhangele ngelihlo lomsebenzi. Ngathi sengiyekile kula madoda ngabe ngisahlanganele enye insizwa okuthiwa uGazelle Mnyama. Ngaqala ukufunda ikatali kuleya nsizwa uGazelle Mnyama ngafunda. Ngaleso sikhathi angisahlabeli isicathamiya ngoba ngisela kube ngahlabelelayo isicathamiya. Ngarekhodi isingli eKamaskandi ngakhona ithi Thilandaba ngena kuma-radio stations yadlalwa kwakuhle kwamnandi kwaze kwafika ithuba lokuthi ngarekhodi i-album eKamaskandi. So ngesizathu thizeni lama-challenges thizeni angisakwazanga ukuthi ngiyirelease kusho ukuthi i-album esazoreleaswa ngonyaka lo esiya ku-2025 makuthi uNkulunkulu amathuba ekuvumile kulapho esizoreleaswa khona. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwaba lenye indoda okuthiwa nalezi engulida wami manje kathi siphulekani kawo nje le ndoda ahlangana nayo kwaku-2019 before i-COVID. Indoda nje kodwa ngangimazi nje kodwa ngimbuka sibonana nje omunye kude. Kodwa 2019 indoda le yathi hayi
wamfowajamela awusondele lapha esibona ukuthi kwenzakalani ngoba njengoba ungasaculi ungaselo qembu ucula kini kanjani kuye mhlawumbe uzojoyina ngaphi kunganini Ndosakusa yayibisa Ndosakusa ngaleso sikhathi ukuthi ngayilalela le ndoda ngahamba sengirise la madoda lawa kusho ukuthi ngarisa lapho inyanga eyodwa kwahle kwaba yi-COVID kwahle kwaba umkhuhlane othiwa i-COVID abantu bavalelwe ezindlini nje kwaba yikubeka kwami khonapho Ndosakusa ngoba ngazomasela endlini ukuthi ngahamba njani kuriyesala abantu sebevalelwe ezindlini ikhulu nayo ayisariyesi futhi lakhona bengakajoyini njengoba bengisahlolwa ukuthi uma ufike emzini abantu angeke ukuthi ufike ukuthi uma usufikile uzothi hayi sungenile ukuthi la uyafika uqale kubela lapho uhamba uthizeni olihamba uthi bezibethu price right ngisariyese lapho 1 month amadoda engakasho ukuthi ayisokumelekile ukuthi ungajoyini kwasokusiba lento ukuthi i-COVID-19 abantu sahlala ezindlini savaleleka sahamba isikhathi hamba amathuba nje abantu kwenye isikhathi abanye bajayele ukuthi ubuso bami bake bakubona kudala emaqaqeni banyamalala babuya sebezokubona khathesi manje sengikhona usho ukuthi ngaleso sikhathi kuseseyi-COVID ngaleso sikhathi ukhulekana wayesesekulo kunganini Ndosakusa kwafika isikhathi sokuthi amadoda amcela ukuthi ame Ndosakusa ukuthi ekumeni kwakhe ukuthi acule kuNdosakusa wayefuna ukwendlini yena esuka lapho kodwa wazithola segadi umchova wazowela eCountry Park lapha mina ngihlala khona asifike kanjena indoda le ukuthi ndoda ngalethi bembhala incwadi ukuthi angiyimi ukusebenza lapha le nto yangistressa kakhulu yangihlupha kakhulu ngaphakathi ayingistressa ikhona into encane ngisithi hayi ndoda uma ukuthi amadoda la sethe ume mhlawumbe uNkulunkulu ubonile ukuthi sokuyithuba lokuthi nawe kube lento iqalayo wasesithi hayi vele ndoda nginesifiso sokuqala into igroup esicathamiya but bengathi hlabele ingoma eziningi engathi ngeze-culture ngathi ngisithi hayi ndoda ukuthi ukuzwa ngaphakathi lokuthi kungaba njalo akube njalo asisithi kodwa ndoda kuyafunakala ukuthi siyathola abantu sibadinge babe khona ngisithi hayi mina umbale phakathi bafuna khona ukuthi kwaba yileso sikhathi indoda le yangibala phakathi kwariyesa kwabuya amadoda lawo usho ngalesi sikhathi kwabuya umlondolozi wahlala nje ithuba elincane kusadinga amadoda vele umlondolozi wabuya ukushesha masinyane mvuka mvelazi kwabuya la lezi insizwa lapha noNtshebe kwabuya lamanye amadoda angasekho namhlanje yaqala ingoma kuReso iReso kunjalo amadoda ekhona ephelele kodwa ivele ingahlangani uthi ukuthi kwafika isikhathi sokuthi umfowakhe wesithi madoda singarekhodini noma isingli ingoma zibe mbili noma zibe ntathu futhi kwakusiba yileso sikhathi kwarekhodi ingoma eyayithi yona uzoyitela inkani la enyayithi thulisa umntwana ukuthi za-record ingoma lezo uhlekani wafaka i-lead wafaka lamanye amaphathi wonke mina ngasemfaka i-bass kuphela ngoba kwakusenzakala ukuthi thina amanye amaphathi sasingakabi kwazi ukuthi siwacula siwalayinisa kanjani njengoba ulwazi lwakhe lwaluvele lungaphambili njengoba namhlanje luseseyungaphambili vele kulolwethu wonke sakwenza manje kusho ukuthi sakufunda kuye okuningi ngoba indoda esihamba iminyaka emide emculweni wesicathamiya sihamba yabona zarekhodwa lezo ngoma zaphuma sabakhona kusho ukuthi mina ngasephuma-ke eqenjini ekuphumeni kwami ngaba nama-challenges amaningi financial kusho ukuthi ikwenza kwamisa lo msebenzi wami ngase ngiwurekhodile wamaskandi asuka-ke ngasesiye eSouth Africa ukuthi indoda iyezama umsebenzi iyodinga umsebenzi bona ukuthi kwezi kanjani because kulezi kwelethi ethizeni indoda isithole sisifake phakathi nakwazo kule imisebenzi yezandla esiyenzayo kusho ukuthi ngathi ngisiye khona ukuthi ngiyophanda ngithole lezo mali nakho kwafika kwasebenzi-ke ngayithola leyo mali ngase ngibuya-ke ekhaya kodwa kwakusenzakala ukuthi inyanga yayingapheli ngakhulumanga nayo ukhaba
buza ukuthi mfaka uma kungenzeka ngibuye kusasa eZimbabwe ngabe ngaba nendawo yini lapha kumaqaqa ukuthi la ngifike ngincenge lezi insizwa lapha eceleni. Kodwa wayehlale ethi ukuthi hayi umfaka Jamela le nto akusinto ongambuza yona, wona uyawazi amaqaqa ukuthi ami kanjani. Wona uma usukhona uzasho ukuthi usukhona, buye sikhulume sibone ukuthi sisebenza kanjani. Asho ukuthi kwahamba isikhathi kwayenzakala ukuthi ngazi ngagcina sengibuyile ekhaya, futhi ngibuye ngo-2023 iminyaka lo odlulileyo. So ngakubala ngisho njalo ukuthi mina I officially joined amaqaqa ngo-2023 lo mnyaka sengivela eGoli. Kusho ukuthi kulowo mnyaka esikuwo manje ngaphambi komnyaka wesibili uhambo lwami ngize ngifike emaqaqeni kuze kube namhlanje. Asikho side balandela isitori sami sifitshane sona leso esikucelayo kuphela kini. Sikhona bafowethu enkundleni zokuxhumana, sikhona kubo TikTok, sikhona kubo Facebook. Layithola yonke imininingwana yethu, ngangena nje lapho kuphela ukuthi amaqaqa music. Uzasithola lapho Facebook, TikTok, YouTube. Uma ukuthi ufuna ukuxhumana nathi ikhona i-email yethu khona lapho, maqaqasiqaqela@gmail.com. kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Uma ufuna ne-office number uzosithola khona lapho sikhona. Siyabonga uNkulunkulu andise, isandla sedlula ikhanda.